Me wakaoni sa reda tiko mai ngori, ki ro mai wito mani tali tiko ani ke Mrs. Titilia Naitini, ane kavi ni moniti and then ki rondo vital no tiko ane kavi. Wea kavi ni moniti, and we ulo tanga so, ki ro nanuma ni venga ni tiki na weka so, and lako the ruma tiko, ono via wakambula tiko ve Mrs. Naitini, ane kavi ni kua kau ke riko atalanga ke rao ni gai wakambula tali tiko ani, weki mni na seama tiko mai ane kavi ni kua, bula vinaka Mrs. Naitini. Au sanga ni rongo di kimuni. Nimbolo vinaka Mrs. Naitini. Nimbolo vinaka una sa rongo di au? Sanga rongo di kimuni. Makare. Ia wambolo tika ni vi kimuni na viokani ni sema tiko mai na vuno livungo California na via sa Amerika. Wakatalavi kimuni na tiko mai viti batike na via sa Burubura. Wabinakta tiko una nontaru mai sema tiko na via kavini moniti. Mendarundo vitano takine sona ulutanga kwe nayang. Menda vital notak me balai mimbi verna ve kandara tiko ngoi Amerika o yau vi ke menina varong tiko mai o titilia o maramani na sangalau me la kema mai lau no korni vaso o ngarani mai ngau melo mai viti na no turanga na watimo turanga ni namboalo me ona kandau kito sa vai tiko ngoi Amerika sa tinka vitu na embakingo berniu la mai ken no tiko mai viti o tatabanga snibuli o tia o sanga i bita nang kutata banga sibuli o dewa ina non-profits au venga rabi valile mai USP na dana program ni Women and Environment mai kia au sanga i lande mai na National Council of Women ko sanga mai ngarabi kina lewu na ulutanga waka indo karna vital no tiki nango me baleta saranga na nondambula na marama wate ke irana nondangone se nondamatapo vale. Vinaka wakalevu Mrs. Titilia Naitini, Roni Ukai ni ke tō waka vinaka na Radio Mbulando wata, na nomuni sulia nomuni ngona ka rauni dorndo me vital no tiko ni kina, na vea kawini moni timbaleta ni nungu do waka rungo di kiomuni na kanga lako me nungu waka sama, na marama go e samba umbuta vinaka tu na vi ulu tanga kede na mbutu rara ni nonda mbula tiko na vi singa, na tiki ni nonda mbula na vi singa, rauni dakai ni samba tiko vinaka sartunga kina Mrs. Naitini. Koe ana wuna o iau mandanga wakate ki au waka winubina ki te kina waka liwa wa ana nona loma soli ka rauni ki rondo mai vital no tiko ni kina. Ke tō rauni ukai ke tō se e wawo ande atunga e na vikai so me maleta na nondambula ia na vikai so e na vitambana ke te sare sa waka i tau me kino Mrs. Naitini e roninda kai ni ke waka indua me mai waka madhala tiko e ani na we ulutanga so e sanga ni tiko e vinak saranga. Ne rowe ulutanga tiko e na kawini kua o waka sama taka tiko Mrs. Naitini na dhau saramanda roni na wasa dhava e roni duru waka ngataka wasa waka viti baleta ni sando raratunga na nonda dhavuta na wasa ya insecurities. Endua ho koe insecure sartumbek ngai doru sanga manda sendumbek na vosa ni kilani roni doru waka ngataka me doru waka viti taka kina na vosa ngona insecurities ndena sombek era se amatu mai senga ni rotoru bina katika na vosa ngo ia vena ka una ia vi lan ta vosa waka viti ia ndana waka babala ni dora rawa roni da waka ngai ndona vosa dina ia ni paviti ana vetor tondana dona ya tu bosa. Ia ne insecurity vea umbeka kla endo umbeka mendare de dona tamate nda kai ni insecure e sanga beka ni ndei e do umbeka sanga ni ndei ndare da ena sanga ni ndei umbeka no wakatulewa se endo insecure e nda kai ni o koe mandanga na turanga se marama go raiti questo mutumbeka e low self esteem low self esteem ena sangni rauni do wakatulewa sin rando wakatulewa takali buna kame wakatulewa kina
ia talakina na endarini katola ndo insecure. He or she has lack of self confidence, eh? Self Dina. confidence no nui te koe mea waka I koe se tawa, eh? Se da na ia, eh? Lack of self confidence, low self esteem, eh? E ro. Vinaka. Dina. E dina tō dako, o sanga I te kubu wuli da mai na vosa wakawiti, sando kila ndo rongo di tunga, ndo rongo atu wakaliwini ndo tuku ni wango. O kenta na nonda vosa, na nonda tui vosa na vosa wakawiti e wakai bian rabu toka wakalilai, menda watu tu wataki na vosa wawalangi, kua ngā wakani wakarita ki tiku mai ngori, tō wakamadala taka ndo na vosa wakawalangi tōna wakanga ndo tō dako nea tō vosa. Wakawiti, me roningi matata kina na vosa tō sanga me tō wakamadala taka tiku ea, se me tō wakandeo taka tiku. Yo na vosa la kutiku mai nungu waka sama ndua mbeka roni uka ndu nui ngawa wasoma e senga nindei me waka ni wakarita kutiku mai ya se ndua mbeka ndu wakatiti ngata ki koe tumandanga wakate ki koe ai e senga ni ndu ndei na nona wakatulewa roni na wakararawi tumbeka ngā koe ki na nonra wakatulewa tali na so se na nonra na numa mbeka na so me balitiko na nonra rai e so me balitiko e asa e li wakabuna tukina na nona nui ngao na nona vile de aki se na nona loma bimbi mbeka ni nda waka samataka ya na vosa ki rosa ngatiko me ki rona vital no eni kina na kavini koa na insecurities e leo saranga vikenda e roni nda kai ni tu kede vikenda en kila ndu tu na wakatangi dengende ni insecurities da tukina se da mbeka na no muni rai. Iya, di no na bina kasara menda vital no takambaleta na bosangona insecurity se do nuinganga tumbeka se sanga I roni watu leo ai mem politiko e tiko na wuna muna vital bak e tiko na wuna ko e wati ko ya na turang se maramango dina and dan lista leuna kina tambak muna tukun na visusu was wawalangi tana bang takna was na parenting good parenting and bad parenting kaya make na itobo na una rin tukun ke pakain ne was ngan nandor babandi andor sa tokko and ko endu ambe ka me nuingo ngawa se siniro ni bakatulewa baleta ke pakandarital be ka mai vale e sangan do sulwan ngoni ko me ka bana bakatulewa Hernando Carla Kitumbeka dina Carla Kitumbeka Hernando Inganga tukina rong tonga sing do solwir na kamera bakatulo atak na kambali tira no rotumbek tumai yo au no kentorna de style se tava bati kinongo induana na turanga semarama sen na bakatauti ko no na tumberi mai no mai na no lomani vale so it's to do with parenting dina saranga una reikina una dina ona tamana tantuka na parenting na itobo ngona kwenda kana no na itobo indua bandor ka nuinganga ya no na itobo no na itobo tiko na ngoni ngoste na turang ngoste tamatango mendo nuinganga mbeka se segni rani bakatula wataka indona kai membaliti sinrinto ana bakararabi tunga viso mena takawana bakatula wa na kakevengo una itobo and the bulida and it's called learned behavior e bulida itobo ya menda kontuntika kakevengo la kamena no susunye no susunye mai dona ngone no dona la manivale tangani se lewa so it is to do with parenting kwa ngano ya uno sa tuntingnya darsana riting ndar satarato ka bidana bultangana bidana mada sawati o tunto entone toke e tonna bonu atorin dambe toke ne meto deye to tikona lotu endo tumberkenta dake no se non tamatu vale family what care no they talk kind of baka bulie dina no ya enda budi tiko meke non they tobo yo keboka lulunga mbeka sisangani binaka na vitumberi mai vale na ken sugida ke no ngone yo evengo na buno enda tombo itobo mai kino kenda na tamata tambuyani behavior na itobo and we ka talanga na itobo ebulithi sintono ngone ngesu ngame bango sabo susata tumai dina
e buli da tiko, nangoni ko e buli da tiko na kaire da tiko na karongo da tiko. E sinto nangoni ngai tumbunga mai sa tiko be moko. E rei da tiko e buli da tiko na bono tikina e pambale na vivuno ke sarango uno mo to pa matatake ani weekend na war mai e da buli to te busanga mai vale ngai sudu mai nangoni. Uno da buli to mai kino mai lo mani vale ke na tauke na kai viti stanga la kai vale lotu. Dangai tumba deka mai santa kau na Sunday school. E anda buli to botal mai kia. Santa kai koin korni buli. Da buli to botal mai kia o te asanga iti korno dai tokani. Wawalangi na kendo bang tak na pos na peers. And the buli to botal mai kia na peer pressure. You want to sense of belongingness, you can bang murir no rito no mi tokani. Sang na koe rambile busara uno na media. Na vi matanggal ko sa tukino kambanga uno na ve banda birkendo rika mentor rika na bonno ko renika e na lako tiko mekin na ito mongoni insecurity se ongawa se seni lo atamata ndo na kame baleti iko wakata kiko Vinaka valeu Mrs. Neitini o via talno taknga indo na talano membaleta na kauni wasia mai ngori na nona tumbiri daka mai indo na ngone na bosa da matanga do na singini sudu o litiko kina na singa vakaruai sange amba kindo na ngone ngo o tia sange talno takatiko tumbuna la mo ko mai talno tiko bikito ni o nona yada Nona yada me nona nei tiko, me vunga na tiko na ngone lelengo, sange tuno koe nona yada. And though data saranga ni mate, me ndua e lako e ani mengai davuta indona bosa da. Se ndona bosa e senga mandanga ni bosa da, ke kai bosa bimbi, se senga ni rongo binaka. E sando endo dhunru saranga kina nona nei na bosa tak saranga koe, ko koe bosa tiko ni ak. Se mani bosa tiko ni na taliboni, serto tiko bata, tono koe me kua saranga ni ndona bosa me tau, me rongo ada ngone ngombelet kono koe. They're like sponges. Kila na kakevenga e va sokumu na tiko na ngone lelea. Au nge vakasama takatalinga na no muni wase tiko mai na parenting and na no tumbiri dakendo na ngone na na lebu tunga nango na Mrs. Neitini vike mni talangana do se amatiko mai au nando wase tunga na vika u lako ruma mandanga mai o yau bakate kia beleta ni I'm the best person to share it. Mai na nunguli sanga talimu wasi talimai na keni tala no talindua. Au tumba dake mai Mrs. Neitini nungu nando karakara levu. Kila na kaketanga e para tunga. Yo oyau na no nando karakara levu tu yani vai ando moisi na ilongo. Do moisi tina tu na ilongo au sanga indo tunga au sanga indo vatunga nungu vakasamba ona sanga saranga niubia vatakina na ngono vakaluwe ni kina. Yo otia kito sanga lako tiko kito lilo tunga na ngono kito singa indo li tiko vuloto kina erto era lewe na kei valangi ke mami loto vata. Au sanga indo li vasa raba tuea au na non rabosa o ira na tina ningo ande vir na luvenra. Rabos tunga va malua. Senga vakandua ni urongo da me rakarkara libu taki ura ngone ngo Gaindo lebu vira era lako ani Amerika. Sanga indo tunungu vakasama au yau au na ngono na valu ni kina. That's how I want to be. Virto na luvengu. Sanga vati ko mai ana nongu vakasama. Ngono sama isudu kina nongu lumatua. Au se ngone talingana ngono vakaluve ni kina. Ia, o tia au sanga ina ngone ngo vaka ina nongu vakasama mbaleta ni wasambudhina mai na ngono singe tumbu dhaki tingu me kina ni o yau na via vaya na nongu vetumberi virto na luvengu. Sanga na kaundo dhakava. Ona bosa bona ngone ngo ke ka ndona kau sana na buda sindona kau binakata ona bosa saranga bua me baka mi bosa babalangi do tukuni to I'll reason with her ngo na dhakava ngo baleta ngo kenda na lako ke se kenda tona lako ke baleta ngo ia na ngo do pati ko ya bua ngo na ndona kana nona do dhunru tiko mai ando ia tiko mana na ngone lelai ngori na da boy ko bos chicken bangoro tunga turna kangoro mokuti ko ni kin o irna ngone me ramoku me watu mai ana but kila she didn't know any better yanga na tangoni sale atumberi mai kinona gena numa ko nyo eu talanga mi una mai va talanga ya ia nonongu va tumberi to mai na luvengu vai a en do tani ve sau ve mbasa e kena nongu ve maliwai vat kerto na luvengu mai na nongu ve maliwai
vatake na raunungu i tumbu-tumbu, koe au tali takana nomuni kuta dhaka mengur na bimbi ni parenting se na nonda tumberira dhaka na ngone. Iya, una kita ritu kang na parenting, bala tongan yan indorbitan lo takti kuna ulutanga ya na insecurities sanan utkuni tigo ya entana dore dilis tal na sa bai ba tikinongo entana ngone. Se ta bai ba tikinongo ko tukun nisindo esuto mai sa ba tiana itobo ebulizie. Tobo. Ko ya una via bandi tekentale ko tukuna bidana madan saoti bidana dorsa vital not ni tolu na ka evo ke kenda tiko endona ngoni ni viti ngoni toke no da tumbe dekti mai ena no to male sana bonua ya vale sange toka no to toka no da matangali no da community sange to sen na lotu ken ka tolu na no da vi malo i korni bulie no di toka ni bada zaka so ir da buli bata ko ya udina dakti kuna ditobo iyo una na quando dormes they are negative mento me insecure you taroni biso tapo tuntungo na itobo e believe eroni bisa we can unlearn bad behavior ko ksani ramengo rune ko revi nana aba tumberi ko sa tumba dakti mai saya tanto isi no mumbola e saroni obaktuloa mai na no mo be molo e batker na lotu na kai baba lange ko tumberi lotu ko sa revi ko there's another better alternative here. Pareda raw iko ya iko senior pamuria na sona kambek sona ka ubili mai bi ina isang ni binaka iko biso tak na tumberi na tumberi tona lube mwe. So you know what is bad behavior and what is good behavior. Pero da kana lube me pango ko ya. Yo ve nga uno mo yani. O ya la ni lima na luwe kirawe o via tukuni tukani ngoni sindua wakawati sakela tuna kamera kawa dena the learning process there is no perfect marriage there is no perfect family and tangai mai wakabuliti konon da vitumber veira na lubenda anangon orto na luvengungasi orto vi bukitunga ronungasi na tumbir tonongon go that is the contribution of most of it is to do with my parents. Meron gungase wat kerona nita mekito ira saramatua sar na dak menader o kentanga sandangay ko angor va sinbuna kangora sinbuna ka biya no tum dek mai yo kongo motor kukume matu ko ango balete bina katalaki no ngo tum dek mai ko ka yauna Dena todo koe. E dona ka o wakasamataka ni wakani ratumbere daki tiko na ngone ke na rawa ni le mbula indua me mbula taka tiko na mbula ya na mbula ni nui ngawa senga ni dei tiko na nona wakatule wa nga wakate ki koea. E wumai na kongone ana parenting dona bosa o wakasamataka tingo Mrs. Neitini bosa babalang it's an English phrase e vatingo you will not forget how someone treated you, but you will forget how someone treated you, but you will never forget how they made you feel. O sangi wakasamataka ni na rarawa waka na rarawa na mosi ka na mandua do matanga kali mo na mandua and I think lebu na nui ngawa na senga ninda mainte imbaleta na bu beka mai na mandua waka menda na mandua takatu na oira na nonda itamba beka se na matabu vale onge do wakasamataka ni ondo mandua andi na ngona endo tomi kina via wisona bosa do vakabona isoni vakarau na mandua le wendo yadubiao sange yo tumbu daki tikmo me batikmo no vakasama I don't want my kids merto tumbu daki merto nge mandua tiko ona dava mbeka uroni dakava mena viso kina merto kuni mandua na kuni do mandua na luvengu merto evasar tunga miana na vakasama so it's how we make each other feel Vakatalanga kino matangana nonda mimbula na vakana no mitokani dombe aka no mitokani se santa mimbula vata vakavewatini na nona na lakindei na no mitokani se na watimu ke na nona rauni lako yani me laki na dava ngai lingaraba se mani daka se na loto na nona leitundi tiko na vakatausartinga na nomu how you made them feel at home
Yeah. Iya, di nang gori una, yan tanang kami da bakasam tagatiko una, nambulan ni bakawati, bakasam tagatiko, ruo na bakawati, o tanganya pati kele o erosus may na duin na matapubale. Dina. Tagatiko may marong ito yung takanon rong matapubale, erosala katiko may, pati kena non ro kambe kana non ro, ora katim ba non ro dona katoro sandre to may. Luggage. Ya rosa ndrek to mo ron dona kato, iti ko may kinakabit na kapati kinakava Koya ko tunibango singing na bakawati it's not a bed of roses Dina and the maybe todako. on a matter of vale koya ko kaitin kin na parenting but kin nonda gisanta na binakatik menon timber mi vale and may binakatal nga nonda vi maliwaye baka bi tinye yo ilo may na lakati kin na sona bad baggage sanang gaito rikenta toka na isa menta na vingo toka ya menta na gaito boleto ko menta vivi sa utaka otala kila utuntelingo una ni menta na sana rurua o marama ikutal tinga menon na good and bad o tangan tal nga turang na kutal tinga menon good and bad na baya perfect marriage and we have to make our marriages work it doesn't flourish we have to work at it It's work, eh? Kung yeah taki. Ako tek na matubali benaka sini tanta bitik nga bure may na matubali benaka Di na todo ako nakawali o Mrs. Naitini. Berra nungo may nondor may bital nongo o sa kilati ko na ulutangan dur na biya may dur na numen dur may biya wasikin na niko na masar mi o bakare da tumandamay na bosongo na insecurity na dava sarmanda era ni da sa kilati ko na kinin balimbali o sangi bakare da mai o sanga mi o laki bakare da mai na dava so timanda na matangali insecurity sena nonda nuingaonga biakero ni tu gai vida ngana ka o reta dake mai en due batingo na emotional insecurity na lomo na lomo na nomo ni nga tiko beka ando tale wakatoka itiko na attachment insecurity na attachment insecurity yung baka samataka ni again back to parenting so nangona dando reda uira nangone então rendre sar mandanga bira mera lako mera ngande se mera lako tali wat kenan dua sar kambiti na ke tatu nga ia nangona sar tumbu da ki tiko kina sangai la kila me sar tumbu da ke me sa tostiko nambula sar la ki wake lawa mai en tito tiko ngai na tiko ngai kia na attachment insecurity au ke dona wakasama tango na nungu dona pungongu rua tiko na luven rau ia orono ngone go esenga saranga ni rau tale ni ro lako tale buain dua saro mata nga rau ngana non roi tumbu bat kero nangase na tumbun rau na tukan rau aku sarto nga esenga saranga ni dona bono sange do tukundi tiko ya me oti merto kuti rau mai me lebu na tamata mera may sota mera laki vi maliwai kira tali na sota le na ngone mera ni rau akina balatin yung do baka sama takati ngone ya na attachment insecurity virto mandanga na lumengo endo virto endo bati ko ya rendre tiko na non lako tali kina dua tali vitu kana mandanga se mbuna se kai sa o ko sa tunga na bunu itu kina sa ko sa rtunga ya ya do tali na insecurity se na nui gawa ka ndoro vital no takatiko do na physical insecurity o kilando talanga na lengalebu ni rauni na kuta talanga mai na loma bimbi sen depression beka rauni da kai baleta ni soer na senga ni tali takatum beka na kenri rai ela na vina kata mera vai ana kenri rai vakata ki kaya yung gai senga tuni rau ni oira sudu nga mai go sara tumbu to nga mai bango duindui kedi to na kendi mbuli so we can to es tu se nga mai na nindo to tumbu da mai o tao na e batal to nga mia so senga nindo to kana tondo kana vakasivia ia sana to lebu nga mai balete vangaya na non to family goya do talen matangali nuinga ngao ero nindo kaya na physical insecurity and then there's financial insecurity and professional insecurity kaya na social insecurity asa mo rambay lebun din na
Iya, Ramai ke tu leo. também nisso na attachment bernangone. Moro itu tan mantan de tobo ka bitie. Kela o do kela ni irna nandangone ni basu din dona tina ni ngone endo tirti korna visus to kai vale. O tia eranga indo kali, na tan boga bitina kali. Mersange do ka o tunti wango me o tina nona sudu bitina nai. Yo no non rakali talangang gor sati ko bobli de kina tu merlay vi malu meti ko tale ndo tale meti na mbeka sa taba mersaro ko yen na ngwa ni meron ni levi malu ai kina so tale me awa mai bitinan ra don rendre kla ga dore tal ko mango kla when I look back na ngono sa may to kino bingarap to ko maram baka me comfort thing to be sonong ngwa ni non ra tabaya tu vie Nandomi, iyo Dito gor na non rindomi. ngwane tabuli tum tanga na primary selak na tabani su do tungay lang mani fridge ka kaya ka dana singa dal kan dana singa sa koti na Tomata tabana ni sudu. na yeah so na ka back lights like a comfort men tanta kaya rin tunga na yon tapos sarapati ko ne ba kaya ana nonda ito boy ito ebuli na ito we have to menda pa bulidir no lumenda menda ko tira ike sandari de tiko er santo to kabdo na kana sleep over kono lumenda no don na friend er ton to kan le to kin don bon don ya sarate to kan merani detach themselves from the mother or the father what yeah nga bulid na ito bulid and behavior. E kabi naka o bambote ni rau talangani indurkai ni bimbi me baya me rava katabuli di baya nangone me rakau me kuni tiunga bati ke kenda o baka sama taka na ngona ratu se kalile kina na ngone o yo baka me mundo e alo rau tu na soli rato laka mai non rato nei ko tirto laka mai bumbu ko tirto o te anga indo na turanga i vali taka sange vango ko biao ko e turanga ni loma ange vango ko biao hey oi ko sini loma langa taka tu what kind of a mother are you mendo boss tu mai vai mendo viva lili tu mai viva nini tu na nona bosa na turanga ngo tu ko what kind of a mother are you why do you let your children go like that yo ese ni vatia no ba kasama ni me ni ya na kada mi ni da ka batiko ando na kai e tobo sanga ni vinakai meu bakali virtu tiko na ngone merto lako e batana bakasama ngone a vinaka merele ki bakamatu taki be tal na so bate sana vatinga na bula senga ni tona tiko vatatinga na vingo na kede yeah binaka una o talitang na tikinot ko na mengore no talan no mundo selir na lube mera lako talan dualit ko kina yeah it has its pros and cons downside yeah I do ya kwaya una watu tal nga vale le dono ngon dora vital no klana non ta sama itiko ngo Amerika klama ibiti etiko no the extended family werna nana na bumbu ertiko bibu kitiko na bisusu se rato kanda eleo ba mer bisusu ya pertono lubengo no lubengo la meke asa roti ko menangoni ga mesudu kena katolo bakana no de tobo keninta bisukitu na ya woni zakazaka and then later kazaka kanga usanga do tukono bera tono lubengo ko do you have your circle of friends trusted friends me perno moni lawa ni bitoka ni maloi binak ni sabi kilai di to ni balu beni kedetiko moni be buketa kana kenda susinga nangwan kambal ndone sinke sinda ko kyar to nangwan so na element of trust sana ambauti sa tiko kya ko ya talangaya kona caution back na kana tukun kenda na tina na sulira ngana luvende na vonua kenda kila irna lay marro ikina dina lay ina ninda yalo kenda eretiko do ya na rangi raidirtiko so ko ya elaktelmeki na bosa ni besusu na no tungi non dayan rabatiko o dei mer mai tokani ser mai tiko bole katir to na luvengo
ena maya so kwa ngau tukuna ya na bula ni mata vale e bula e zakatake it's not a bed of roses we work our marriage e will rubi malewa yo ta but kina so o husband and wife what ke irna ngone o tukuna untal nga ko ya ni sa mai tu ni sa bakawati le weekend class le ngone le tunga extracurricular dina endal rail style na kini pakawati amenda may budi na dak norma tu vale so it's a calling ne weekend na it's a calling budi na dak norma tu vale non tangono pakawati what care na lubenda kya una be bitaro ni go menda rete tiko na zava na vuna la kutiko miki na sona social ills le ngo ko kutunting go ra sat mun men no mitokan go hey kusindo ka ni ko bitu var lubemu bala na zava they are worried of abuse ngoni kya ka keda na la ko men social ills ento ya kwana le me ko no mitokan ko kono mengor dina todo koi vina kan do tale na matangali nui ngawangawa sena insecurity kaukila ni viva kalengai vakalevu e nangonongo vakatoka itiko ya na social insecurity sa tumbu daki tiko ya ni nangone to sala tiko ya ni na nonruto leve maliwai baleta ya talanga sa le vakavuna tu na vakavuna na lenga na nona tos tumbu daki tiko ndo nangone na non laki ve maliwai bat kir na non ni tokani o tia sangai mai na social insecurity ya sangai lako toka mai na social media ya na vu ya na vuno ko mikina na vosango na social na non de ve maliwai gai vaka samataka na social media na ngono singi tekebu bera ni lako mai na Facebook ya tu endua na social platform vango ko kila ya singi matai saranga ni social platforms na vata ko kila na MySpace ya tu na MySpace o tina MySpace sangi lako mai na Facebook na o waka samataka tongo na mateningo na o lako ni kina na Facebook ya e baka tau tali tunga na kainda lako duru mati kumandanga na nonton bula na ngono lako ni kina Facebook e baka do loma bimbi baka lebu na bingo na kede me urede ani na Facebook baleta ni urede kango e vakavi tingo o kango e lako tiki o kango sa baka lubin kango sa rivinaka e vatu ya na kainda sarava ina Facebook e vaka vuna kina menda mai também que o Ronica me também rarawa, me da reda não tambula, da ir lá lista da bula, da gay, wakame da senga tu ni tali taka na vanu enda tu kina e asaranga ko na social insecurity ko rauni da kaini rauni na wakavuna talengana lenga se também que não me rai bisis neitini Iyo no kento o karin ka mando ke mamina sabi ang kasi tok o babi na ni ke memge tumba ke mai se na Facebook dina telefone mango se na telefone mongir mai se que senga ela kona ibola se foi ai se on the friends the messenger ya sa yo ko sa tungo sa rambai levu da reza una the power of the media what la na kai ni da redi tingo ko tukundongor na baka na mo it affects the way your feelings it affects your feelings no redi ko manda ba taki ko ora rao ni ko sona ka ora rao sona ito tate ko tobole mo baka tutuman taki ko batiki kwaya baya so esa da seba kai so sona karambit tumai yo Kalitiko na na media na social media it's the power of advertising ebe suki kenta sarangai sangay kaso na dambek do tukuntilyo na compulsive buying when it goes to marketing yung ko salak ko na compulsive behavior ang ano talmi kan bito o sabi ba kay Beyonce o ba kay Kwango nita sarabat ko na ita sarabat ko ya una menta sa ko tuntunga kin na bimbi ni listal kin na matubo wala na parenting na parenting na nortumberti ko ngoni pati ken non realanye ko ka ko ni dorgete bital no lima na korni buli ko enda tombo to senda buli to maikina mata bo wala ko sudo mai sa ti ko kando na ndonay bakarao rona bo tumbu sa nagela kan ni lotu top tal mikya sa nagalakan kurbuli
o ron dei tokani na peers wate ke na media tuntika na media dona i vestu levo mbeka ron i vestu takaron i moida na no mit na media saranga ko dongo na Facebook taran gelana na ron i red na luvenda ke na kame kuwa io ke tabato tal ngai kyanto tal na ka levo mersa na buli der tumbutu monong ko meralana to control na tali ngunit ko na ngon bangata kinon ra gadgets gay ngonongo sa bangata kana bikango e kurni bulye non ra bulye use all these apps and whatnot, the tablets at the nedan we can ri tumbutu menda sa control takasaranga na merna tikina bir na kango merna bangata tiko brato tukuna indona kurni bulye e baka inda buli tobo kina na media then doni tabilib tal ngaw ken toli nang ngoni biti dito no matanggali ta to ta tunggo lebo nango no to yali me vale sa kol tek to ngani berto no talibon berto welo to dikinai das reda to na da para sarabati ko so di vital no tiko so it goes back to parenting no tango no batkirna luventa di na to ko o wak samataka ni na do birono ngone leo mi vale politiko se tosti ngango na no buli dona singa ko na child development buli do tiko na nona kose sangela como ko dona singa sangere ni baksama ni na numero tiko ko na bungona rono bungona ngono go sa do me na bakiva na bakingo do senge ya bakirua sangai vatingo ko ma o rono ngonengo me tuku ni vira non ro tumbu me ro va kaya ala taka na ngona ro esoli kina vira na iPad ya rono ngonengo o kaingo mbalata ni senga ni roni ndakani o ireke na ngone e ravati ngor tiko na non ra embaki na embaki ngo e sarvaka iPad ke ditu se tablets na ngono ngo wakambimbi tiko be kento no tingo Amerika sangi tono ko ni ya sarana mateni kai boli bira tiko sa lako tiko na vi singani sudo lako tiko kina ni batatalo sa lako talitunga na electrical gadgets vango sar tinga rono ngona lingo ndagi rida vango sabato ngona lingandra tolo tokra rida ngavango donaka sengani talitaka so fast na lingandra enda kurambu itaka na kena tolo tuini non rabaka sam sangi tiko ngono ko dona kai rabulida e kornibuli ni oira nangone me kako ni soli beira ke kai ko bina kata mena toso bina kana nona buli kana lube mu na nona lako ani me libe mali waibat ke ira na tamata me ko ni o solia wa na electrical gadgets and a screen time tono ko no screen time at all me adoba ni ambakirua mai nongone sudu kina me li adoba ni ambakirua it's okay na sara news me sara alo TV batekero ne tumbutumbo tinga ya mboko me kakoni solia na ni rasa adoba na ambakirua o iraya me baka ala nga dona ya wana dona singa ke baka solibira na screen time at least 1 hour me kakoni sibia na dona ya wana vi singa na non screen time ya ke baka obina kata me toso bina kana nona bulikana lubemu ke na nona ngoleani me na la kitumbu dake me la ke be maliwa batkir na tamata baleta ni saba kandina dina taki na nonra screen time tiko ya matai e wakalili taka na nonra attention span na ngone rerida nga kina bango impatient sabi na katanga me sahabat tungango na totolo ni ka dua tale sa siang ni natali tak sarna tumbu dake mo sarna siang tiko ni ratali tako mera deal with people. Yeah, kila yo leave me alone sa ruti ngango tiko no dono ngone leo I'm anti-human sapati iya darete tiko anton downside tamani downside di be maliwai sar sini buli tanam bula be maliwai with the real people di na todo ako bena makumbong gondo tuno be ko o de ko posti ka kata kapituga tamata posti ko ngoro sia na gito iyo ke kai on robi se kendo tal na tamata binak sa ko nganyo posti ko birna klamera mang tak tusan da koran dong gito tak tokor no ngoy ngo iyo nda sa tak nga kenda na tumbu iya balete ena balenga on non rambula bi maliwai rambula bi una mona lista ni dor kuna rambula bi maliwai mona lista ale be kento na ngoni biti klaken
no e da huli to make na lotu e e tiko na lotu e ia te makanda reida go ona since we're talking about na tambula be malwa is na relationships e te bubuli te mai talanga i vale per na ngani ngonongo ka sandarere pa di sali puno ngono sarbe bu sekto ngai non gadget e dena mendaru lista le na tampana ina lotu na bula be malwa o i kana kela e ndoanga na tikini vola tambu lebu se na vosa lebu umana vote kina na nonda kalu na vola tambu na nonda o kena na tamata tambianye tukuna tukuni nga kina bangwa love your God love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor as you love remember tukuni kalu na nonda mbula be maliwaye dena kalu love your neighbor na tamata tamate enda na bulu be love your neighbor tuntika ra tamata tambuyan ia koya menda na baka buli dira tikono lubenda ena non rambula be maliwaye pangador kuntingo kala na feelings e ko tunti mai kala kundo rarawa ndo mosi sa correct yango na nomro be maloiti ko batike nanai se oi no tata so yo botiki la ko mekina na ya lo ba ya so it all has to do with relationships ya dana ga vitan lo tinga ngona tikina ramba ile bungo balet etiko no ndambula non dam matambian ni na sinra lindo embulan don do dena todo mali waitiko ena la ko tiko mekina so ena ko tame mekina na rawa so having emotions, you got to emotional abuse. Having emotions is to do with growing up of a human being. Don't bulan dan tamata. It's how we handle it. It's how we deal with it. And okay, can't non tambulatiko na burburanggo. Yeah, that's the bottom line. Non the relationships. Vinaka Vakalevu, Mrs. Titilia Naitini, ke Roma Ivetal no Tikungo and on the Wasiningo Nova Madawa, and we are coming boniti. Sa Kavida Tikuni Madango and Nairobi Talanoa, Livsarno Ulutanga, Momona, Titombu, Ramba Levu, Kirondo, my way was a Tagatiko, and we are coming moniti, Kavakani Verongo, the Listalin, Vitalanoa, Navida Namada, Sautininga Sikobangayani, Nato YouTube channel, Radio Bulando Vata YouTube, Etiko Talangakina Navu Talanoa. Ke sara na vi programo do mai rongo di tiko ani na nonde I wasiningo no vatongo and radio mbulando vata na ni roa ulutanga tiko ni ko me bakani sa vola kini tombo ki ke rotal na ngauna enangai tomani tali tiko na madao ka tumai ya ke roa mai na nume ke robe wasi tiko mantanga yani member leta na insecurities and nonda do nuinga ngawa tu senga ni dan day tu and ve kanda vakatu lewa kina vakate ki kenda ka ramba ile usara na ni robe tala no me wakani ulutanga ramba ilevu o wambota Mrs. Naitini dorsana mai rutikanda rutok mandeani ko roni dorongei tomana tali na madao katumai en tumbek na kau ni veo sia berninder mai vitala tali na kavini ko vena kabali muna bakani ni vena katika na lo mai madao ko venaka